nas dial content barwani lingwa seme biya kamal ka Noor online TV channel anda mandu shan kos nyamle nong ruasne bana jome bana jaling kenyam bana racha ke lere chitwo pan dio jenwo shiriudun to ngwan chikana ngach men chiro lat ere jada me mbakula nyaka yekelene cha togan gwan wonena cha tekanei ti chala do shitiai no kane to bana mandana le roda ga kwiden bana jeling ne de kona shitiai de kon lat chet ke jikuma spilayo ti chala de shitiai no bana mandana le roda gwaza bana jeling kel ko gor kono bana lienki bu kon ngwana bana ka ngaj der gwano der ander channel der je support no kade notification bell der je twany ko misha te misha bare gwas me der shumala shubakiya ko de kon ndiala kon de lat ko de kon kalim bana kula we ka me le ro mo gwas me self akir me yadit shawere which ka dora chal ke UAE ala United Arab Emirates jen no chim ya gola na jen wo jen ba we ite ke economy go bori aleka ki jen bone le shi che jen fan ke serare she wo ke United Arab Emirates ka jom chalat gwasame presidential press secretary David Amor Majur male chalat no chikir me yadit shawaka UAE ka jan boje ka netin kontilla juwujin binami ka wam no ga jewe ka queen economy ka kane we ka qui gor kan yodi ya gor kan yo ka kum United Arab Emirates no ku kan gore mai twal gor kan ngo bat wen binami ka jan mishalingana no ke statement mi char list gwas me chala do jan we re weje ko dong dera economic way dere jere aleka chere mangai kono which beja dio ja shaling ne ite ka yut char release ala yut en kontila salary la kafka ka de 24 ka pai ni shang why you lat keno shaga la red but still tele yo no la tele hard paper ala yut kon la kula je ka bang to complain me ditaten managing kontila members of parliament bora yukujuba kandial shika right good ken mi right tin jana jogo no dara gwalo no shi na dia jogo no yen ya ka bank ka betel ma bawo jiktin ka bank win mi goro jeno de investigation de jalat ko biana jogo no yo cha kala rej iran we ka bank yo be jiga la zero tel mi ka bank why so question mo chikala no mi dong de ko ren take je ban ngai konen wo ne na en wo yu tel ka la to ko skir yu dial cheka direct ka dini la dinyan content la dinya Uganda so all the resources chaga dare ka UPDF jereme ngai kono so tele yuti de reywich aka ngai kono bo en woliet bo man la yudi al kula jigatin tel ma gwamu ditin okay so en muku yan lingwaz men tamen wo chikir che wo ka United Arab Emirates ka Dubai jen chala do bo te ke nin dang jokre wichin winimi medan che yang aje ne chi bol mel che wo why mo bol mel ke jene bul mil me kon linga ne chala do jeni we gore yo ngai kon men gor ka ne to kon la jalam ni wo ba ka moy ka me ko gor kan me by the way me tin kon en kulen yin ka kan wari kada diala to ka lat ke sometime ka lar no gor no to by kon en bayri ala ka bat kir plande o jen for how long but ka power ka jammo ko jen ngai en tama nyok jen gor je we right boka na to by the way kir take two thing to we lat de jogo no ne jen medical issue de kirek baj point ko jen charam di ki kon ngaji no jen te kirek na mo kel jala mo der wo ka jabone ka Dubai no ko der dwel wal der woten rew do gwad me der la won tam che ngaji no en South Sudan goro badak ko di ne re kon la kwar chi me che ngaji no nial de nial che la do chero do watch and right now there's a lot of defection along which ka South Sudan ti jen ko point en kuma kir me yadit jang pain ken ken tin rajen wo chi kir che dop che jabai amila wi kan yin ken kontila kan right tin ka social media e point jane lar ken o kir che na ideal che ka da so right now jang de ka pin ka kir ka spele
kene SPLA che duop che jabai kwana pelo ring machare tere ti jen but SPLA point ya wa duop che jabai ni ke 2011 shu mene te mo ngode shu na ke kene te konte lat ke no don bu ka country bu kene get so chagu abonin ko ken go chi so Sudan che bonia mi ngona ke SPLM pinkir mi yadi ko kir cha je no ne konte no ka je ti no kir ke kene ten kono guje no bija gang kwar kene te konte ko la kabroda kene te kono ko la kwen right now take a right to one long plan kene discussion to one to contemporary week so Sudan special kene te konte la siasin atin ngaje no ken cha kapel ke chi kir cha dop che bay of course these are the people in content ngany mandana way okay chigani al is one of the person right now cha pagana mumba cha lad bani ano kone titi ni bom bom la jel kan kele ne ke John Grande mabir so ngai kan mandan le road right now jen ku ne churen mo ga pan ko kin ko ngaji no kir cha guro be woy baror woy ka power cha guro be jian ka power so mi chit kan me a chikan ku jeno tele way out okay so chikan ku jeno tele way out when odi bram road mo ga party ba which ba jadak and I remember Dagama Charme dan me charwach chalado one no ban randa into section ke baranda ga panal greater panal jongle unity state bargazal all those things chalado gwano ne me wo buj be je cha chip wuchi pin jen chi wuchi boni jen won yam ko tamen ran bala do to bene bane moy ka kom ka parliament ke godo kondina so you mean that kir chena chaga da already ajen mu kwala gore jen wo mugo na bana lo ke position mugo den ba kuin kwar ba jalat ba election ba jalat den bra mo kwar nok loide je ba je kwanya den wena mo bana kulo nyamten so jo me chalat no ka do bana dong de na de ko nyam ka je ko ngai kon dialo ngumu were ke so Sudan of course ngai kon dana le roda ke de tini ke to goro de kon ngaji no kir mi che jien e che were wi je mo Michol Kona mo e United Arab Emirates che lora bang we ko jen te mu gor che me jala dik de lar ken gotken kir gore jeno ne ti ba ko ti ka do dan der ko der ter ke ko kir cha ga katame ka kir is failing ala party de ki point bun ga de pen dio je sharing bano ta bande ngai sharame mo cha peno der jal der le jen der she man der ko gil but of course ta ban che denied na mo jeno na me she talk you know jen na me she talk so ku mo tell away out ki tele michi to lat jen do dan lat keneja akene tele do michi to te ramimo you know ka point de en kirma yadit ka ta dan weekend but what I normally know right now kuma kirma yadit pena kodi right now today ni chang right kono jawal te lot of discussion ten take ten wala nyal de ko de 26 en wala ba ti jen wala ajene lingen no se ga sa media ti sha ban ti sha look ne de konti la jang look no biken nyal biken ba interview da ba ling so Sudanese kamen balar ko men loka kenan do ban ci kire cha bay ke je ne cha kwene message da ne cha la message te peni wal bade nyok ke video de me cha lel ban me right be ne di ala citizen be kan jor be kan lengon wala ba do ban je ne ke je ke do ban ci SPLM cha do che je bay ke je special kirmi yadi okay so mo ba ti ke je ko ne ran tana gweje no kwer mudin mishet ke nyal de nyal ke tere kuma ke kirmi yadi no mo lel jen ga je mo kuma we go ka je no kuma chagwa kir ne tila lo ya liska je kan kwanya mo loga ne ti ala ko kenen konte chi te guje no kir che dop che ja kwanya especially election ko kon right the unification of forces permanent constitution che gur no ba kala why o dwalle point de en kirma yadi de jen do dan tan tan mo so bana ku ka man chan right lat gwas men ke tuk de kenyam no te ka bon ti jitiai ti chalat ka party dunga spele ayo gorjano bana me beje nyaka yakel ku na me mishalat kenyam kan worka man chalat ramadan la spokesperson ko kuma spele ayo gorjano ba wude shalka me general lul rekong ko lul rekong spokesperson ka bon dung kirme yadi jaram dana la right no ke dunga de ke dung de niken lure kong dio ngai kon diale and of course men cha gor gwaza me ka kwinenten kontin chetiai dio jen o gor jen o de jen ma ya kel ko te ga ne chalat ti chalat o chine ti chika tiai ne de ti chika worker party dio jen ne to wan long by the way la de la ne to wan china gaj bo
kata dan chala ki jeno te ne tin wane jiti cause pe ne ti ay let chi kan nuer dial dor chal ke nyirol nyirol chi ne tin wan chi ka ti ay tin ka jo dan kana lat of course nyirol ni ka gwa de dan chana right tin bon okay chi ko right tin no ne na eno me dan chik cha ka mo cha ka kwakur to wakan nyin kan nuer tin te ka fan ga ka je dio ya chan right tin ne me change and me she surprise right now me chala no chi na chi ka ti ay take a video me cha chier ge dio je tiang video me cha chier dong me ken e gwich okay ko te ga ne ti chalat ka do badana dong de do be ne tin ko ne chi ti ay tin charin mat ku me kir me yadit no gore jeno beje nyaka ye kel cause bi akolo te kan jeno ngum chi ro da lat ki ngum chi to ko jen je te ka dong wan long de charen lat chere mangai kona ko ne tung wan dong kwi kan wai mi den wade ka tiage jemo ngum tiage kan geje ki ngum okay ngum de kan kuma kim ya de kan jo of course de kona gaj okay de kona gaj ko right now ne tung wan gor ka tin kona lat korodian ala kir mi ya did bond they are looking for numbers like number of people tin chala do should defect chicken let ke reality mandan le ro de shido don de la ro na me talk ro da lat chi jan down ticketing tiga ka o kane dangdi chi tiai toni re kuma ka jan down ticketing ko ba na mo ba je kulo ngach ne tin ko kien no tiga ne to wan tiga no re tiai ko jan this is what they are looking for ko bi kan South Sudanese bi kan ko kule lel kala da dan gu keneja. I'm trying to get the information right here. Ko go de kul nyaka yekel. Hold on. Okay. Okay, I want to. Okay. Cause titi gur kono bana kelinga gwa kadwo badana jikana lat ke je cause gur je bu kontek ngitin mi kaje dundien ke shi kach of course teacher de cha kare jako kan lat kan ne to want more than 1,000 people to chit the fact ke titi ai no ko en kuma SPLIO gur ke jalungo no de jadak you know okay okay all right. Okay, let's take a look at this. Ngay kon wude shalke me lure kon nishang micha wera je kit la ka gore lo de netin kon tin laji kume dere ke please ke de lo den dere jaga jate la gore no mo ko ba je kulilin nyok ano take ne ti dong sharen mat kume dien chere ngay kone la kana go lungo no ba jamal linga ne dial media ko ne me jaga ko ba gujin wo ci kuma SPLI wo che boy ke che fail no ajen do badana la kana let ki ja chine te ngwan kan ne kono ko ken la kana cha gujin no okay mi chala do ci peng mi ne me che tia and then dong e jan talk ne ndo to but it's not that right now malat ke kuma gor no big ne dial big median bikan ka kana yar ko ba kul wechi ne dia chika ti ke china chika no ka pare dung kirme yadi no ka ngai commission men go rudian dial ka kaini chika to ko kan gor kano ba ka ngaje no kan ite gane tun wani we kaka ko sometime dong te mi shoda la den ka chaling ka leng do dia la le shi bna bi ka ti ka ke china bi chikan bo ka pare din ka pare mti ka tin ko of course teram de ka teram mom de ka ram mo de ga support che dem to me do chana ku je ku lingwa se me pa de SPLIO chala do ne di shop ke kina dang ro chi ga ti iten gwa se me but chala do more than that of course be la di in detail ka ta dan en che to je gwa se me ne kaler mi chala gwa se me dore shal ke wow ke bargazal
wa chi dini ti to 2000 soldiers shi ga defect ka kuma SPLIO shi kanu ka SSPDF en de jamo wate ka Western Bargazal State ka Ju River County shi ka tiyaye cha jomo cha jala natin county la dini SSPDF ne kona de kel ke kirmi yadi anono wa ne ti 2000 ti shi tiyaye ti ne de kin dangro ti charen bar doro mo na mene e wa karwade you know the lingen 2000 so de ti defect ni shika goten koken dio jabana ka chup tama but 2000 ka chanya ndangro idong wan chika tiai ka jo dan chalat kane da to wa karwade ka juriva chi SPLIO wa chika tiai chika no ka SSPDF no and gwa da mi chala do de ni ti tien ji do da ke de ni SPLIO kane kona chi do da long ka do dan wi kane ja ka jomo chalat gwasa me nedin kontila military base tentere wika wauch kala do nene SSPDF Infantry Division Commander Major General Jel Mangok Yel wajen chenere ti chakalor kene Deputy Governor Zakaria Joseph Garang wa kene tin konin chana chakalor gwata me ka do badana chenere ti no shikati ay keje ne ti kin dangro ko kum SPLIO chikala do chine ne di shirkatron chine ke received chiga ben ka pare dan ka jodan kanala so kane di ti ne di 2000 chi jen ping ne dial no chinati ay tong me chi en ping ne dial but one the to dong chicken gwen no kane go dong you know these people they are looking for credit la jen do badana la you la ka nan ka je by the way cause right now mi chala do shin ne di chigati ay la ya jora ka you en economy ko collapse they are buying people with those money. But we can go bribe, we can corruption, we can a lot. You may civil servant who can complain tell them nobody will care ka Jordan and don't big genial go to the alcha come dini. So name a road right which in me right now. 2000 soldier 2171 deni chikatia ka kuma SPLIO ka dorshal me bargazal jomo chikana jeri podi kan hun ke det 24s chicken jo mo chicken lat but report da ne chanyo kamilianga dong ba nyaka yekel banu gwasme ko report ne karo report me milin kon me 2000 e dung doara do dina me report do dien jen dung ni rolo mone me dong chanyo ka yekel ne gur exactly peg dan and chigien gur jen ode jen nyaka yekel cause gur jen be figure ndana shitia ke nyirol be dil gor la to ko chana gor no dong be no information no mom dong shajan la gor je bana all the information bana ke confirmed ka be kon verified well down token tin okay ko kanede ti tin kontin shitia gor je na bana ka ngajeno kanede ti be kani ka guardian jen ketino you know ko la gor je bana biken do badan to ngwanten ba jangaj ko tana just la peken ke mandana chalat quicken no name ke liu siasa mu tulgana kuma SPLIO kaje kangai kona ba madong do ko ranti kaje why medene to content la they need SPLIO to more than 2000 when ka 5000 medega de fa kaje mo ngu malari kake so na money la gorje no de kona ngai let me get back Luray Kong. Okay. Hold on. Okay. Bukon full report bana je kuli ngwada me ka jen wudi shal ka me Luray Kong. Yep, janena. Yeah. Full report jene. Name a full report me ko release ke 16 hour ago. Ken nene ken ne kini well kill. Dini ti kini well kill ka SPLIO kan chitiayo 11,000 SPLIO sold ye chike tiai chicken go ka party dung SSPDF 11,000 kini well kill ne ti ka ti chiwa ka kuma kirma yadi la SSPDF no chikala do nena akane tin kono chitiai akane on behalf of SSPDF
Chief of Defense Forces Dr. Paul Nang Majuk, Command and Leadership, and on my behalf, Lure Kongoromo, SSPDF, headquarter in down to Gibil Palm. Can I chicken the tea to GTI chicken welcome? Can I corner GTI? Major General Peter Gatkick Tolchek. Peter Gatkick Tolchek Chetiai, Kokum Espilayo Commander, Sector 3, Mentere Wikinyerol County, Jonglei State, Chicken announce and Chicken Gian Kokum Espilayo Chikawa, Kokum SSPD, Pinkir Mayadit. Would a mayor, Michelle General Peter Gatkick Tolchek, Wajaram Dana Chetiai. Kachang jandang rawidi DH kapai well ronkin dangro jandang rawidi DH Major General would shall come would a me moko right a quid me Peter got kicked Tolchek can a naked gent a wajan take a bon bishop 6,100 kina dang bakel dini kina dang bakel with a core dini as well I would jelga jakel Major General Peter got kicked according to the report wakan it in corner chitiai Kachikan work a kume SSPDF 6,100 officer she could defect a kume SPLIO wa she can ladno she could GN kume SPLIO under leadership first by President Dr. Yoma Chateng she can oka kume kirma yadit SSPDF jan guadana chigotin so ramachiti I guad me jelke 6,100 a would shall come General Peter Gatkick Tolchek a jaram dan chiti kane kati kin dang bakel wido kor cha jomo cha jalat a nyok chi kume SSPD command chicken radin yikan nyok mler kan telwaj wur do dien wunwara mu do dien ba michale General Ker Kai Gai a jen che defect bone ka kume SPLIO ka SSPD would me jelle ke dini to of 5,400 SPLIO tichetiai ray wichin winimi no our radian can 5,400 point a karwade wa take a 300 personal bodyguard the jetila national security and would me Michelle Kame Lieutenant General Ker Kai Gai ne dang road ti tilin kon kati ramanyam General Peter Gatkick Tolchek jatiai ke 6,100 soldier Shuda me Michelle Kame General Ker Kai Gai Kiego jatiai ke native of 5,400 dini maden dial candidate ka native of 11,000 SPLIO tichi defect mo kon kama 2010 channel lat gwada me chitiai ka bargazal de kon jigo no madien dial kane dialatini you know de kon jikchen mu kan ka 13,000 ki 12,000 ne talk de indi jetiai ka SPLIO according to information dana chanunga ken kanetin content kulati ay gwasame wudi shalka pulturuk dioje pulturuk village okay sorry ne ko gwadan content tay natin pulturuk village pulturuk payam Nirol County Jonglei State jen wudi shalka Major General Peter Gatkick Tolchek kan Lieutenant General Ker Kai Geu karadin mishale kol na malang yo real dioje channel right gwasami ne dialati ken tiai ken Nirol kakan nuare. Can you imagine? Nuare ken tiayo. Nuare ken tiayo ka kuma SPLIO wa kuma SSPD 11,000 people. Tiai tila nuare. Ticha shia mani ken chakanak. Medan cha right medan chi to kan Nirol chiko la do nena. Ray wuchin gwinami cha ne ti chetene ti tiai ne to chikan na o mak chi kan nuare kan ko mak ka fan gak. You know chwagu jeno kia ka gwada dana tuuru shalka me lagoga me tetin chwagu jeno no na me kach no ka ngai kona ne dialti ne nyok me je kona linga no mo kon nyok je no ne ti chaga no me ka kor nin ten paiwe cha shutter plan cha je jak ne ka juba me ngai chi wudu shalka me bol mel ngaje je chwa jen shutter plan mo ke rin yala mo chwa jak mi ware de take a meti dit of course ti ngai kona
ready take a match dit kare da take a day wajen do bana wana lokaje so akcha loka match can a day. So right now remember Michigan County 11,000 people chick defecting ke shikati can I rishi kula do done of course ne dang road ti kon keling tini and General Peter got kick Tolchek kana General Kir kai go karadi mutual kol na malang yol real mijiti idea jen bargazala mo ti tenone kanegati 2,100 something 11,000 people can you roll karwade then karamami more than 13,000 people teach the fact ku mas pelayo achan yakula Kevin ene mene de ti kane di chiti right now chida mangai kona men no shikati mission dien a mission mutede kan wede tin nuer tede kula gang nuer ti ay kan ramish mo she manu kun chekane she manu kun chekarior naga yene siang but right now let's say just nirol chana mi right nirol point ma take kor ngwane to obtain so kuma jani gura jalong no dere kuma aspela yo dere jabat banetin la target de kan nuere so nuer akane de kono kwala use ku karodian la na karodian te karodian you know name beje chana report en cha lat gwasa me spokesperson kom pai kon lingwasa me kume SSPD abakane de corner right kana lada mongo she SPLIO she neken shop ka ti chop 11,000 te wichi ka ti ai of course she kona ngajore dingo chatwo kamanda na chalat bada ngumi chalat Ramadan en la ramkel kanetin kontin la party dung SPLIO wooden chalke Lampol Gabriel Paul Gabriel la jo la ja tobe ke message cha gor gwas me de yente ke liengten chela do ne chilam Paul Gabriel chela do no Canadian content sharing and no she chala do shi tiai generation chen burai ke kwidian code trante ke choice ngoda tele confirmation report me cha nangun enetin content la jiku me spela yo tintere we ken yirol men gosin koken ko bukan statement megala ken no ne ti shiga tiai kanai ka do ba ka jene kamanda na chicken look jene of course tidial is all about money and in another way bo ka jo chalat gwas me one editi do ba na tiai ken geje was just simply a trick nijan you know chire me dongor kan do mo beraro do go do ka je nobody know actually what is happening kamanda le road so chari pore me cha jangune ken me te karamimo michi jien ko ku mes pela yo ti ka long pa ndire jien ko do ba na gwe je de jien ka je ko regime kirma yadi dame mo koko jike yo mi jillo yal keje especially right now che ku beje longa tam right now ka je kir kodi jien jang dien ka padde jang deno dongde kan join SPLA IO mo karin panikin to kokien ko kan panken chang ke je ka kir jen mlinga na kan ya deng nyal anu jen che jen ka padde kir mi yadi che ro mo ya padde da dien cause chegu jeno rumi jeno we ka pade SPLIO pin da kama char den bagu jeno dong che nuere che ka join ko agenda lat ke jang mana ya linga no jengal the council no la mat jani di ken kan e diala ko ken so madi ndana la kona ling o gur kano de ken power der tikake so no ran che gur no jen der tiai ka pade kirma yadit der we ka pade da kama char e target ke kendia ko jen mission dia jen ko len ku kan la ga ka jen o joken nyal de nyal no jen mission tiai chiro de mo ga par do dien de tere which de par de register but ku ko gur gano de kan yen ko te ka mo mat nyal de nyal ken da kama char mo mat ke jen nyal de nyal gore de national election de jalat jen go da kama char telm da dien but charge gur enetin kon tie ka kirmi yadi ko kan cha mo ke power jen menen ye nen yena loy ke wur chal ke mo pol nang loy ke je position ajem nen yana kongshora le mo ke je kom ko benwer ba ka do kam waje deputy chief of defense ajem nen yana kun poj lel ke je Ramadan la de ko larano shire me deputy ka kuma SPLA yo ko la third person ka SPLA sorry ka SPLA pinkir me yadi so ne dialati kelo yal kanga kelo yal ka kil so wudo shalga me general kongshora le gori jeno be penal be control
you know gor ga jeno kun poj ba penal ba je control gor ga jeno wuri shalga melol gar kod ba penal ba je control. Can these people, these individual in cha ko ngwaz me wo bikan wari bikan ka gang jok bikan ka ta jok tera mo benya ko when these people are in power kai ku kan de kel ke kem yadi ka kwa ka ba ka bakir mi yadi you know ka kwa ka nyoko mo kwa ka ba ka ba jidor ken ko right now de ko la jidor ken mi jak nuwer ko be jelong jin anu bramo be support ko da more kan ye jeno nak nan nuwer tomorrow mi sia nuwer ya ko tu what will happen to you we know kir but take a mugo ambele ke kid is using you right now ko ngay jeno tin ka power tin ka bom jen do dan tetin you know la ken you dia la ken ka jaga you gen len okir ga gor ka Dubai ki United Arab Emirates ka go lor bang gor jeno ban nuare be ka ben kok den bu nuare bu chu te bang la tel mo to ka den men yen te mete 11,000 people to jiti and figure down a shelling a number region chi o take real people to jiti a number mo gorun jeno baling South Sudanese no take nuare etiai ke nyirol ko ngay no nyirol don nuare so mich na tiai ke spila yo la ngay ni jene to ka ngani kan nuare so the rest of them ba you gujeno ken ke jitar kuma but gara kon gor kon koran ngay no ko kon ngani mich chup ko na ka kon me chup ko lat ka kon jek la gor jeno de kon chon kel de ran mat de kon mandana na kon de kon gujeno bana je kap chongode you know so this report yana gor no de yana ling no bia ngaje no di kume che la do ne chi netin content pin dakar ma cha ne ti 11,000 people chi ga ti ai kin rol ka cha chut ken cha ga linga nin kan ne kon chi ti ai ne re content te kin rol tong mi chi me cha ngaje ne this is not something new ka kon o ngai content ne ti kwa ka you dial by the way they are flowing kama ka ala survive in chapai ken ne kon they only survive through the blood then ba kan da man in bekan nak then bimgo abi kule jek lo chamne riem da mor si na ke si lok dan bay ko mo ke yo jan do blat ke jordial an go ta konten kon were mi kon wi kone ko ka no kon ba te ne ti chabo ko ko men shangan bu o bu gu dane ne de ngaje no were ka to ka dor ke ba nuer ba ke ci ka mo min ti ay me don kan di la chunkel ka nuere barama ti ay yo ka ku yone de ko la no chane di ngwan cha nang yo jenda no ku doran ku le je ka ci kon bete development I want to quote something mashalat gwasame dinai jok shagor dinai jok shago te ka jo mashalat mugo no banwa ka yakel jo mo a jo mugwalong ala dinai re jada charoy che la no ke she licked out no dio ya chan yelinga no dinai cha kwanya la kweda dien jo chalat gwasame very important message de chela de wonene a jenne men choose kon ka je special charai ke kui fangak no chela de wonene men choose na ka je lungre wuchin ginemi a jenne me chet kanetin kon tela jiwe te ka kwar okay I want to play this medong de yenaling you know cause je okay akwin je yawre de manana chalat deny charai ke some politicians jeni me take office no wal chu men tam charge nyom ko ngaje ma chala do doran men che develop ke je men che won yam ke je deny jok chagor rame la former governor ka jonglei chala doran men che gwa ga je jene chenen ka wanka ka charai kana ajene me che jenen che jegano che kon development che kon be menen go kon to kon ka bon to goal ka pan to goal ajene tiel ajene chi kon gwang charwa jeno nene ajene me charwa ko de char de ka lat ke de wi de je develop ke de nyoj de je kapchong ajene charwa ke president Kir Mayadit ja jogo no wi tong mi nyoj teten gor jeno nyoj de je kapchong de char de la de ko de na ko le jal no ajene me charwa ke ne tilan nuwer te aljen warga cha tan lo de chu kam yora ne te gwa yuna ka nuware ajene me chawo kana shoran kana jalar shara do chan chore chana buka ko che gwa da nan tana dul ke odu mute gwa de lar ye ngak che mi jek che chabene bat chana belar ko kana men gwa sume che jogo no ne ajene me chawo na wa yu de ko release chawo lok do bada nan lok je
no ba fan ga ki nyoj me ba ja kap chunga joran chalat gwas me jene ne jara mo shiram kel mite ko kume me do dian ki part ko bon wan ke SPLIO SPLIG SPLMU to jara mo don jet ka SPLIO ko wuji mi don kwa control SPLIO jene cha wuji mo cha de bedilat unless jaram dan ti ko control jene jandan le ro den tam mi sha wa fan wa ka gur ba wuji mo ba jere le ka ki ba mo ke kwak Ramadan ti wi kwam gwa de mi shi rami mo mun na ke ne ti ce ta ka fara mi ti wi gwa de mi ka jaram dan de resource de ka kul release ramala je wi alloka to jan do badam ci kon nyam gida ala jin ci ajele jin ka mindset ko ba dor ba je develop chang nyer ka la tin jin ko okay ko ne ti lukana ba development ba je gang jok tele mi shala development mo be chop ka jan do badana na kon ta mo kon were ki dina jok cha gor che information message lik gor je biyo je ka my Facebook cha la tin video de you can listen to it you know bi mana le rore bi ngat eno kon mugul kon chuje te kan were kon but kon to kon ke winu bumbum wi pam we do not listen kon were ko kon la kon roje la to no baran tije gwano ngum pen kon chop ne kon tiken go position to dit en mata ka duor mo roje gwa me mi te mo de ne ga tek de gang yok achang jin kwante ara mi gweje no tek do mo de tek je I can tell you chen ne ka chang de panish ko jin nyere ji no so jin chun wer chu ko panish ko ken lo ken ko lati chu rienu ka jiram dan war ga mi cha gor bone kirmi yadi deran la ore ja ka nge je cha ore de cha proof then o just bo tani je kono ba yo ba fan ba ka release so mi chena me dera gwadi mi shi gorno bene ku beken mu gwa beken je especially nyo shela dina jok cha gorno nyo je ne chene gorno de kamrar de je tu de je woch ti dia de ka yo de kul release cha yo lok jene jen do badan chu nya ga jen tamare re doran baran kul lele di gwan mi mo politician nyir ken ne ken chikan gorno te ga mu gwam de la de wina ene ban di balme ban jin re doran ene wer chu kon were chu kon push man chale shot kon de la long kon kwet ken la jor choto ban doran ban ne long ka millet kon ka it will not happen quick korun to top ban doran ban la de gem rami mo chi jendo jo wido dien either chuka Uganda chuka Kenya chuka Ethiopia no ke chuka Rwanda ke chuka dana titino la ja gujino ne dial ti let them go to hell aka we tele man nangitin mishushka so cha ji da cha yo pele no ke liu ke nyoch tele man nangitin wal gwa da titini position na titin cham yuro to ke kwak to cham ka kinware kanware kona cha kon chak mi very difficult long ko chi kon cher ka ta dande dorande ro nyam ka je so gor je na bana dil chara nyok gor ko na ban doran ban jela jin ci bu charo ngungu ko gwantara chen dor mo chen blat ko tita jin miti ka power lenia you do that pos rodo ko za pos tidialti ka pus otherwise be take ba ke ji ko gwal tin yam ko ala tidial let kon getine mele mi je by the way mala lar keno mi cho lo to wa chebni je ka rodo true and you know gur kono bana tidial bana ka leli bana ka lada gwa ka dom gwa ka loñ gwa jin aji lo ka lo ledimo gwa jin yer ka lene dumo gwa aji cha nyir e ko jin nagna ki pena do speciality kuna ku kan le logo no de development dero ka jongle dero ka penal you know ko dorante already ajen gwa dan te ka pioni jen kelu ka jen doran chalet bo tele karabe tele internet mo gwa amde tin there's nothing there so ka kanere kon de ka lat katin beje ame bej quick corner chiang and dana dong be bana we dan bana jelat ko right now many people around agujina okay me cha da mar cha mo ke yo ka chi mo ke yo you know icha to gwa da me chi tik dun cha better ke ba ja go da dien bo ka disa baba ki bo ke Kenya ki bo Uganda bi go ne no chi chu Kevin but it's not bangwang bi jen wi jimi bele wona dawo ku le gor nyo gan mor te dawo ke chu chi gor de kan mo gwa de kan lat ko skedi kon wa cham re wi ke juba ke resource ni de la nyin South Sudan nyok mala ter ke long gwa me jenem and ji wol nitin kon ku le let la ken you to be a general la kan kanong la international community you to cha ka non kan ni kon la kwa non ke civilian ki ne kon shuch vulnerable people tin kon gor kan la kanong ke kwidien bisiasin buren kul bulo tin ku kan la cham ka cha ka non ko kwiden cham kan you which ka cham kan fanten kon non gwada dien gare ne kamen jone these are the people that should be helping with those humanitarian aid to kon non
but chicken dia okay individual to gorno bo which be chuch pen can fund to devent the jaga which community the self interest can the hatred toward others party members so to talk at bej bej jin share commandant nyam so jo me janana gore de nyoka yekel bana nyo je kala radian gwasen be ko gor kon dialno de kon kalin ani chilote ko chana jo me chana linkel en walle chang ka jandang ru bakkel no ka pai wal ron kin dang ru jandang ru dich en bi atakamal